खाजानि पयत खालायनाय रक लाइ थांनायाव जों खोनालायखाया जिसु क्रुसाव थैमानि बिसिंथै दागि मंखायसि कमप्लिट दं खाहनै आ भिडिअनि लिंक डिस्क्रिप्शनाव रिजाक दङ थाङै नायमानो फैया बाक्साबा जिसु आ केरंनो कमप्लिट खालायखा हनै पयत खालाया बसाक बायथां कमप्लिट खालायनाय हनै वानसुगो बहककनो मयतनारिक थुं गालातिया 3:10 केरं राखकमानो खाटुङै तंनाय रक बरक स्रायमुं बिसिङाव से दङ तामनि हिनखे एलेम्बागो हायहिनि सावो केरं बिजाबो सिजाक तंमानि आबरकनो माथेनो सालब्रुम ब्रुम राखयाखे आबरक काइतिनि स्रायमुं बिसिङाव से दङ सिंतिनिओ केरं राखंनानि हिनि जे खाटुङै तंनाय रक बरक जुदि सालब्रुम ब्रुमनो ओ केरंनो राखगै मान्या हिनखे बरक काइतिनि स्रायमुङाव से दंनि सावो निंख्लाय देमान खाना सालब्रुम ब्रुम केरंनो राखगै दे तङै मान खाना साक साक वानसगै नायखेनो साइमाननाय सिं बजागाव बसाजाक दं तलाव तामसा 11 केरं राखकमा बाय खरक साफानो काइतरबाय काहाम हिनै रमजागिया अमताबुक फां फांखे सिजाखा ताबनि हिनखे एलाम्बागो हाय हिनै सावो पयत खालायमा बिसिंथि काइतरबाय काहाम हिनै रमजागनाय बरक बसे थाङै तंनाय जे पयत खालायनाय बरक बसे काइतरबाय काहाम हिनै रमजागनाय जे काहाम हिनै रमजागनाय ब थाङै तंनाय हिनै सावो फियाबा जे केरंनो राखगै तंनाय ब थैनाय हिनै सावो 2 Korin 3:6 सिजा केरं आबो बरकनो बुथारो फिया फलाके मोथाङो हिनै सावो जाकब 2:10 तामसा केरंनि ककथाइसा साबायनाय बरक बबेबा केरंनो साबायमा खालायो आं 10 कमान्डमेन्टनि जतनो कायसा कायसाखे खालायबाया हिनखे आं केरंनो साबायसे तंखा हिनखे निंख्लाय देमान खाना वानसगैनायदि आं वानसगैनाखा निंख्लाय न दङ हिनै निं स्पेशाल बरक बा निं कथार बरक बा आ केरंनो खालायनाय बरक ब लाइसा थाइसा करयातै आ दागि मंकायसिनो मा राखकनाय राखगै माइना हिनखे माजरा दङ आबनोबो मा गसिनाय सिजाक दङ लामब्रिमा 35 नि 2:3 नखा सालदक नरक सामुं ताङै मानो फिया सालसिनि साल बेलाय कथारंनाय आबो आं सुब्रायंथानि याफरजा कथार साल खरक सासक अ सालो मुंसासक सामुं तांखे ब बुथार जाकनाय आबो स्कुलाव थांमाया बाजाराव थांमाया बल बुनाय मेया माइ बुसाय मेया हरबो मिसिंनि मेया तिनो तामसा नरक साबरनि सालो नगरग हरता मोसों दिहिनि सावो नाम्बार्स 15 नि 32 नि 36 इजराइल खासिं पान्थरो तंबायफ्रु खरकसा बरक साबात सालो बल थुमुई तंमानि नुगलायखा हाके बनो बल थुमुई तंमानि नुगनाय बरक बनो मुसिबाय एरन ते बेबाग इजराइल लोकनि बसकाङो तुबुलायखा बरक बनो सबुई तनलायखा तामनि हिनबा बनो तामो खालायजाकनाय स्राय स्राय अंयाखो हाके सुब्रायं मुसिनो अ बरक मा थैनाय बेबाग लुकरक बनो बथामनि फातारो तलाङै हलंबाय खितारै मा बुथारनाय हिनै साका सुब्रायं मुसिनो दागिमानि हायनो बेबाग लुकरक बनो बथामनि फातारो तलाङै हलंबाय खितारै बुथारलायखा खाजानि बायरक निं 10 कमान्डमेन्ट खालायनायनि मुसुङैनो तंखे 10 कमान्डमेन्टनि जतनो निं मा खालायनाय कायसा खालायमाया हंखेनो बेपा केरंनो निं साबाय जाकनाय निं केरं साबायकेन कांखे बुथार जाकनाय हिनै बाइबेलो सिजाक दङ आबनो गसिवै देनाय माननो तेबो दङ हायफानो आं सालिया हिलिक जानायसे हिनै ताबोको स्पेशाल बरक सानाय बमतम काहामबा जिसु आ माजरानो पायरियै पाइखा आबुनि मानेनो 10 कमान्डमेन्ट तंखो हायफानो आबुनि माजरा सिमी जिसु पायरियै पाइखा जिसु 50% सामुं खालायखा हिनमानि ककसे नरकनो मुराल्लनो जिसु कमप्लिट खालाया हिनै वानसगै तङ हिनखे आबुनि माजरानोबो जिसु कमप्लिट खालायाखो ते खरकसा बरक साका 10 कमान्डमेन्ट कमप्लिट से अंखा हिनखे खालायना से नांलिया हिनखे बुइतला अंदे हिनमानि से खालायखाब्ले टाखो काइतो ननो नाखारथं हिनै सावै आनो हामारि बोरिवै रिखा सिं ख्रिस्ट बाय थानचा अंमा बिसिंतै आ केरंनि पजा हिलिक सिनि साकाओ तै करिखा मथानि बखरो ख्रिस्ट आबनो कमप्लिट खालायखा गालातिया 3 नि 24 नि 27 सिं नुगो आबो बायनो पयत खालायमा बिसिंतै सिं काइतरबाय काहाम हिनै रमजाना तैखे ख्रिस्ट फायासाक केरं सिनि बारजा अंगै तंखा ख्रिस्ट फायासाक जराले केरं सिं खालायना नाङै तंमानिनो ख्रिस्ट जिसु बाय थानचा अंगै नर बेबा काइतनि बासा अंमानि आबो पयत खालायमा बिसिंतै अंमासे सिं ताबो ख्रिस्ट बाय थानचा अंमा बिसिंतै सिं अ केरंनो कमप्लिट खालायखा हिनै साना थाङै दङ नरक ख्रिस्ट बाय थानचा अंमा बागै बाप्तिस्म अंखा हाके बिनि तमुनो नरक साक बायथां नाखा हिनै साव सिनि प्रभु सिनि केरंनो पायरिखा सिं बाय थानचा अंमा बिसिंतै सिंबो अ केरंनो तै खालायना नांलिया ताबुक कुथुके वानसगै नायनाबा आं ख्रिस्टनि बसाकसे हिनखे बुइतला अंदे हिनै दे दागिजाक मा खालायखाना मा फानो बरम ताख्लायदे हिनै दे दागिजाक मा खालायखाना
abo simia kaitor singno phola katharbo ori wirikha 2 Corinthians chapter 3 verse 8 pholano rimani abo bisikse sing kukno hini sao sini bisingo je phola rimani abo bisikse kusung ong kukno hini sao hinke o phola kathar sino kaham hamio tuidului tlang lagdiba hake bo phai o sungsani sayano phunugano somsono tui kahamno tui phia kaitini busno tui borokni sayano phunugano somsono tui boroni wan chungma saya tamni hinke borok ano poito khlaya phola khatar phaipro somsok tamno hinnya bosino saiman dina hini sao bisikse srai sing phola khatano mankha tei tamno wana abono karibo kothar elambago kobangma jaga sijak tongo somsok tamno hinnya te khoroksa borok khahini sauka jisu sini somsoni bagai thikya okok thikno haipano okerong rakhokma bai jisuni ganao thangai manoble hini sao ning belai khe thenasake phiringo takho khinoi kutui chare oirikha ang biblical kok sao kok sai thangnai ang osenal bai rang ajina phaiya ang sanamo songo a borokno ning saideman ama kaitor hinairok borok 10 commandment no bisike serious ke rakhogoi tong bisike kha nangai rakhogoi tong singi naidi saiman nai amai hingeba nini sakang borok se sukna hao laino basajak nugui nai ble jisu bai borok se sakang malai nai ble haya de paithago okokno mojonarakdi jisu 10 commandment complete khlaikya phia kaitini kokthaini importance belai kheno tongo Iden thaiflung belai khe nangkogo tabuk phano ning abono sermon snamui pholani samung sari oimano omahikeno 10 commandment ni importance bo belai kheno tongo ning abo bai pholani samung snamui pholao ragri oimano sermon snamui mano tabuk sing samai katani selengong khaba Kristoni kerongno se mara khoknai tei o kerongo no joto kerongbo songsajagui thangka samai kasamni kerongno tebo kusugo tisakha sijak tongo mathai 22 ni 37 ni simi 40 jisu hai hini saka ningnini kaitor subraino khabai khokbai wansukma bai hamjak sukdi omono nangkukmani ko kotor tei pulyani dagi mung te thaisa nangmani kokhe ahai ning sakno hamjak tino boinobo hamjak di musini kerong te diari rokni phurungmarok bebagono okok thainiono songsajak Galatia 5 ni 14 tamni hinke kerongo tongmani bebak no okok thaisaono khobjago ning sakno hamjak tino boinobo hamjak di khajani poito khlainrok norok confusion tangdi buini kokbai norok bukha udro modro tangdi Bible no sunaidi kathar elembago tamosa singtineo mathangjak mani Jisu Kristoni khairok ma bese singtini mathangjago te aro mungsaphano dalok thaikhori te bol thaikhori hinkele abo kothama gahamse onglak kaito norok jotono hamari khlaitun amen